Dak jing thrang bat ka jing angnut ban kentiu ya ka roi kapar haki than nong kendong ka sarkar kala pentri kam ya ka scheme Special Rural Works Program ka balatep kom ka scheme MLA. Halor kini ka scheme na kaliang unong ai boit barang ba ka sarkar jela badairu unong mikmat Paidbah na Nongpoh constituency u Dr. Didlapang ula IT hakinong kit kam jong ka Nongpoh Block Congress Committee ba kentup u ba CBCM u ba Meral Bonds EM ba Charles Marngar lembat kiwe banirap ban pensam mengani ka scheme SRWP jong usnem 8,000 khat lai 8,000 khat saw kabalakot sanpho lak tengka shaki sanpho ngot ki Paidbah jong ka Nongpoh constituency hakajingelang kabla long ha office rekam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Ribhoi district unit Kidon kisnem ila an ai ya ki takko kan ni kisnong ki klop ki sentence kidon kisnem ke betul la an ai ru namar MLA scheme kadai ke berantang si klur kada sistem kisnong ko Nongpoh konstitusi kilapun untuk kadata kidon lunai arspa san pung stong di don kerpa sapi ki parlok ba itu di priang ya di bokar kalau hio la kadai ka amon ko he kadai ka amon ko retro priang ya kan kadai ke bu aku ngijin kam ngijin pi le se kamla ban god ru kidon di hukum kita kidon di bokor kidon di bokor ru enrei kongsan kalau ba kapal ai dan yang family atau apa mah kadai kamram juni ai so buat ru bangin nang ai di trelang na ko po Terlen Secondary School. Terlen Secondary School. Chairman Secretary John Kasem Longkumi. Chairman Secretary